Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ade, shemiyad argument jawabaki misirisga me sualaki mi roden hutta hodulu jikamuga wanama den kanta qur'ani kinetto. sualaki mihako roden hore hodulafikam gawanama den hadani kihinen he jawabaki mihe gastuga hodulafikam gawanama enage roda kelligen daana mikamge ves ilmenege terege ikhtilaf vesne enakamaku miheko gastaka nula hodu levijje kam gawanama ekamuge sababon enage rode nugallene kamuge sababon enage rode qur'an evves gelluma ves nonan ten sualaki koba hemige dalilaki kihinen he algon me mideti mi waki kurani ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sariha hadith bas falakon algon menna mi kamuge dalil libigen ebade ekale faana hadith kurawa fani man dara'ahu alqai'u fala qada'a alayhi miheka hodu levijje kamuga waana wani kina gasta kanuda ene hodu levijje kamuga waana fala qada'a alayhi egota kanta vejje mihekan e roda qada kura kanu jehene mane kina roda sahhawane wa man istaqa'a amdan falyaqdi enakawak miheku gastuga hodulafikam gawa nama falyaqdi ena eroda qada kurashe enkam algonde men mi hadith bas polo engen dani gastuga hodu lima roda gellenakan enakam koligen hodu levij kam gawa nama enaga rode nugellenakan ade mi haditha kimi imam tirmidhi riwa korawa adi albani rahimahullah sahha korawa fawa hadithe den farega mi hisaban ama suwalakan ufadidane den bay far hodu age teren assa eb oligen eb dirwalve ehem vejja kinen he anu ehem mi hisabun roda gellene heye ade ilmanin bayan korawa fani ena em furtam kamaka ena gastu geno hodu liki enwata hodu ena hodula masakate korumuge sababane no enage banterega wa etsen matin eri kiye adhenkama waanama hisabun adi rodennu kelle den anekkaves oligen ene mi dirwale weni gasta kanu da anekka ekantaves hinga midani ehem vejjeyaves hisabun enege rode hama nugallena kamuga elmeni bayan korawa fani henkama algon mene engendeni gastu go hodu lafkam ga waanama rode gellena kan gasta kanu la hodu levunu kamuga asro denu gellen adi hodu leve gadiga egetenen etikolen ene dirwale levunu kamuga avies e ಬೇರೆ ನಿಕುಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿರುವಾಲೆ ವಣು ಕಮ್ಗ ಅವಿಯಸ್ ಏಕಮಸ್ ಗಸ್ತ ಕಾಣುದಾ ಕುರವಿಜ್ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಹಮ ಏನಗ ರೋದೆ ನುಗೆಲ್ಲೇನಕಂ ಏನ ಕದಾ ಕುರಾಕವೆಸ್ ನುಜೆನಕಂ ಏನಗ ರೋದ ಸಹವಾನ ಕಾಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಏಗಿಕಂತನಿ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರನ್ ಶೇಖ್ ade alubange mi series ge ituru video ta tibe from ballam beenu kumga waanama alugonne hama youtube channel la tibe from subscribe koddevun edi dannama ade tibe from na me duge me video aki tibe from na hama kamuda video kumga waanama tibe from hama like devwa ade hama tibe from ge suwata ves hama comment bag against devun ede alugonne hama jawab against no arboda tibe from ge suwata ka riya quran